Ringkulwe, Matorwi Ringapa, greetings si Union Baptist Church, Ukhrul District Headquarters Wena. YouTube TV channel li ganada kle, atum sai ko rali midale. Achi coronavirus wan shimui hina maram sada, itum kok kasada Sunday ngator magazip from rer salala. YouTube TV channel hi true ay na itum di ngarum sak lay ngasak da rivrawi kring dwi jila ngana khawai atam sampang khang sak jiwang itum rivrali ning shi se aruing a tor ina matui khangai topic jiwa varena ningajang shit kasang kaji hiwi maramli matui re Habakkuk chapter 3 verse 16 to 19 hili base salaga ina matui ngai dale Chen aruing a tori tumna, Habakkuk maranwi, shit kasang hili ngeheo laga, itum shit kasang la, paikara kamang lala, matai kasang, matai sang gukuya, simikshong sase gihi iwi request ne. Habakkuk maranwi, lairik hili, zakshi makeup gaje, atam hili, vareli shisang titta, oktuilo, gaji tui hina itumli kasir dale. Aji itumin, oktui dakle, ogtui hi. Ring palak kahaya, atam li mok tui ture. COVID-19, mi mau wan shimui hina maram sada, itumli jingri mok tuing sak ture. Regular Sunday service la, makui baila, pam dale. Mi gachung kana, mi mau wan shimui hili, ngachida, pam dale. Itumna, hili khangachi ay na mi mau ga sati nei thume na thuyaw ra gila malai mane ya mau ra gila malai mane khai thum shit ka sang ay na situation hili ngasumgi gi na gi thum mamalai se maran Habakkuk na awi miren li varewi mangali shit ka sang wi resolution ka thum ana khuya chi aruing thor itum yang rumkhwai sase khare point sada I proholi shisangda awing ran khami jili kasai kha ngrai bamre honsare ji Habakkuk chapter 3 verse 16 jili behind le rashoki ji hi ngachi ngam lak salala I prohovreli shisang chawda kasai kha hon bamre Kiki kara shock lula I react msamre proholi ngarai bramre gaji hi Habakkuk wi decision ne Habakkuk wi adam hi ring phalak ka hai adam maning mane Babylonians being na rai yuira mamanda atumli radukhui haure kala atum sai ko rali sagathat bingli sada thaire tukuthui bingli tukhuer kha magati bingli tukthui sir haure gaji Habakkuk na thai ala jili ring sahu gida ala changda ala jiwi kala gashi jili chang haure gaji ala thaida ala ngachi lak hawa gaji itumna ka pasam pange kha Habakkuk na shit ka sang aina ana vreli yang ka aina ana thai ga khui akhlay gisi brevra lay gisi hi ana thai ka khui thran awi shit ka sang lay ga hais thran khanga chi ji shiman hawad itum ne ka pasam pange khanga chi tharan ki ka sa ka bai makhlay thran brevrali yang ga thran ya brevradi yang ga thran itum li jingri ga hai pangshap sampange Habakkuk la jiwi ringapa gajihan jingri haiji aw miren li sampange sit ka sangai na khring gi hiba varewi hakkamaha sashap pangshap awi tek khamate thaida sit ka sangwi phaikar mangachi lakla ka khui ga ji hili ka hangne sit ka sanga akhawi amachut jiwa Zakashi shock salala
วเรนะกะพาขบะคุยรามิเรคุยรามิลักเรกะพาขชกเรกะจิหันละกะงะจังมะจันลักละเปรราวีโซขมีฮอนกะปัมฮิลีชิดกะสังกะจิเนอาจิโอกะทุยกะโตงะนะโควิด-19 ฮิลีงะเรดะเลงะจีดะเลมีกะจุงกะนะโอกะทุยฮีงะจังเฮาละไปตะละพนิงตะเลแพนเดมิกมีเมาฮิลีงะจิงรกตะล็อกดาวน์ซะละกะจิเจ้าวิชิมลีรุมลีปัมละกะ families being pam sir dale aur ka ji ka tha na ba quarantine center li pam dale chakashi adam hitran na wi shit ka sang na ga tha da exercise sa dale khla ga ji hila question sangai habakuk na ga hang na ngachi dale re na ngachi salala na poring sa salalaยันสังสือบริลีฮอนซาลูกเชียบริวรานะอดซาดเลยถ้าดักไซค่ะงไรบัมโลกสิเน่บริเวณอาจูวี situation ฮิลีกับพ้าอักบะคุยรามิเรอีทุมลีถ้าดักอันนั้นมันจะหัวหายลักมเรก็อีทุมนะบริวราวิไทมิ่งจิลีมังไรคราจิตรันอุกขนังกจอดสิกฟูบุคงปาราชกเกเช่นอีทุมบริวิไทมิ่งจิลีทุมงไรเสอีทุมีมลุงคริงอุกขนังไซโกระบริลีคำสังเสอลิมียข้าบริเณอวิจิงริกะไฮอีทุมลีมีเรดงชิดไฮเดเลยPhilippians chapter 4 verse 6 to 7 li ita de bi haidele kiwot khawibang malung maringa lo kha ningshi khami ai nang soda na chumna khawat wat chiwiwang vareli saiha sada polo kaji hi chumli Philippines with textili ka bi haidele itum pomamandaพาขมาย situation เรื่องร้านคุยรามิเรก็จะฮีชิดสังดางไรบัมเสข้าขณีบอยลีเรวีมังาลีอีมาทานจริงเรก็จะฮีฮับกุกุยข้าขณีเอาไว้ชิดกสังหังกพัดเนอดไซโกร์อีทุมีกับพนิงทัดมชอกสาลละอีทุมบริเวณมังอาลีมาทันดาริงเสบริเวณมังอาลีมาทันดาคริงฮีกับปังคุยเสฮาบากุก chapter 3 we 17 18 จีทุมบางรุมเสข่าวรารองนะอวอนมวันสาลละตระคารองนะมมาไทยสาลละโอลิฟไฮวุนมงสาลละลุยลีจัดมชกลละยาวชิมลียาวมจังลละใส่ชิมลีใส่มจังลละเพราะมังอาลีอีมาทานจริงหรืออีริงพาจริงหรือก็จะฮีฮับกุกวีหักไม่กับก็จะชิดกระสังหังกับพัดเนอีทุมละจิกะทาชิดกระสังหังพัดกระชับปะมีอวัวงสาเสก็เลยฮีบริวารนิงกจังชิดกสังจีฮีเนฮับกุกนะอิสราเอลีฟิวเจอร์มาเลยทุเรกจีฮีอันนั้นเทยอาทุมลิดุกทุยเซอร์ฮาวเรมีเราสัตุยฮาวเรกจีฮีอันนั้นเทยข้าทัศน์ละเอาไว้เทกคุยเอาไว้ชิดกสังอากันเลยเด็กเลยจีบะวเรจีเอาไว้องบัมของลีปั๊มจิงเดเลอันนั้นเอาไว้มีบิงลีก็ลิกใครน่ะตั้งเด
มาไล่มาเรื่อยก็จะเอาวิชิดกษังเนี่ยฮาบากุกนะช็อกตะเลยช็อกกี้ตะเลยยังกาด circumstances จิลีริงกับพามันนิงมันเลยข้าอันน่ะเอาวิบริวราลียังกาดริงกับพาเนี่ยเอาวิบริวราลียังกาดเอาวิกจิฮันจีจิลีคเลยเนี่ยชิดกษังมีอาขวิอามาจุจีฮีเนี่ยมารันฮับบักกุกวิ testimony healing soda Paul na achiwi vreshi bingli hidada kasir dale rejoice in the Lord always adam gajida ring pha chinglo pray without ceasing ma thai lak la seha salo in everything give thanks ka shok shok wat sai ko roi bang ning shilo hina tumli Christo mangalin tumli hi sang sakhangai ne gaji itumli 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 17 jili Paul ni tada ka bihai dale Habakuk na thesing ga khui sit ka sang jiwa varehi iwi pangshap ne iwi rai pan ne iwi hui khamie ne jiwang aina ina khipali ngachi rakhla gaji Habakuk shit ka sang ne Ibro hoy mangali kamathan la sa chingre gaji awi testimony ne New Testamently Paul and Silas narashim wi alungli vereli masot la ngaya sai lung phup saye gaji Acts chapter 16 19 to 34 li ka bihai dale jena ani na masot la ka sa jena matakhak aina bri rawi pangshap jina anili narashim wena ningkhan sampang sa khawe gi thumna kapa sampange aju thumi situation hi ngachei ngasak sa je kha itum rally kamathan la sa se ukha khanang atam zakasi situation hi litum rally kamathan mi la sa shabt le ka ji ka sangkhat chit ka sanga breshi akhawi amachut ne khangajei khwirare gagachuma point li evereli chiham chau da okthire Habakuk chapter 3 we verse 19 li he ka bihai dale idum pang rum se vare proho vare iwi pangshap ne ana iphei chawi kathak thada sami ana ili kachui chui bamli chat ngasaga ili kapi haidale Habakuk na awi khalailan awi pangshap awi shukai kala awi thangmet hi aina I langga so maning mane kha Habakuk na awi pangshap hi vare mang ichine iwi pangshap pa vare vra mange itum na thaye Habakuk hi kachi ka thami khala da chapter 1 we hili pa kha kala chapter 3 we verse 16 hili itum na ka pathran Habakuk hi kachi ka tha mi khala kachi hi itum ni hili describe sahidle shit ka sang khangazana ngachi ga zara miya khane ning khamong miya khane revrali bichar ga sa revrali question ga sa miya khane ngadar dal mang ning kharara mi akhane ga ji hi tum tei sampange kham anavreli hamsang chau da shit ka sang manga aina vrewi aina pangshap ka thar akha sampanga chia awi phei chawi ka thak thada sami awi shit ka sang manga aina awi phei ngadar nga sakhawe
Chawi pay kang veng tada ali pon mi hawe chiena anaga chui bamli yongada za chap hawe chui khakladba habaguki rawe na pang shap sam ga pangjaina chui khamay mirin khayue ya mirin jili ring hawe gijini nawi mirin li chui khamay mirin khayue mirin jili ring oktwingai kha bareli shitsangda ali pangshap pokhuisno now makeup ta zakshi makeup kaje ukhanang makeup kaje adam hili nawi shit kasang kali haidalai khla nawi shit kasang ji nawi lanli haidalai la or mani ga nawi profession jili haidalai khla hapakukna hangdakle I proholi shisangda awing ran khami jili kasai kha honsare varewi mangali I mathan jingre I vareli chiham chau da okthire varehi iwi pangshapna kajihi habakukling soda hangashapami avavu sase shit kasang va thaida ngazan haida uka kanang pi vareli pangshap pokhuida chui khamaya mirin khayui mirin jili itum ringse itum livre runner ring sakhangaya mirin ne situation na control ka sa presi masase waran warbina idada hange varena itumi circumstances si ngajai mi ching majimane kha circumstances hili ngasung khabai itumli ngajai ngasaga da hange shit kasang aina kharing tharan itumli ngasung da khalai chakkashi situation katsat circumstances itumna ngasung shapre itumna ngajai ngasak shapre gachine kha where is your faith nawi shit kasang gali laikhla situation ngajai ngasak shapa nawi shit kasang leida leila kajihi question sangai vareli shit sangda khayuye mirin jili ringa hai chitran coronavirus itumuena yam haure atam rara sare covid-19 hili tumna lockdown sare amen vare shipping itum vreli yangada optimistic salak aina shit kasang mirin ringse khayuye mirin ringse Jishu Krista itumli ngasomi dale gaji hi sitsangda itum shit kasangli seha gasali manglarinli ning hakli khok gasali yarui rinli yarui panli wadam rindila phaikara kha matai sangda ringse tangkhul vre shipping itumi shit kasang ping meisa itumi shit kasang thuk meisa hapakugui shit kasang thada itumi shit kasang la prevrali mangachei lakla shit sanga shapa mi ababu ngasase psychorally pariwichingri ka hai sokhami tashung mirano amen itum shuka sihasase kazing ramli khlaya itum psychorui ava naming tharma theng mirano nawi ungram rashung mida kazing ramli nawi ning aina khawai thada ogathui lila chi tharano mimau gazati na maram sada itum pro nawi ga tharashimli itum khok khasada pro nali mokhorum rar salala idum gachi cha wishimli pro nali masot midakle
นั่นลิเสียหาซาดกเลยโปรนันลุมชันเดก็คุยมิโลอารุงกทอร์นวิคริงดุยปังชับเคลดุยจีทุมช่างรุมไฮเรงานากคุยบังมันนิงละอิทุมลีอิทุมีมีเรลิริงไทยขวายละโปรหอนันปังชับรุมสังมิโลอิทุมลีก็สวยลีมาตาจังสักเมโลก็เลยอิทุมลีก็ช่วยรัดก็ให้ฮับก็ขนกลากชีมาซีมากเทอร์จินละอิทุมลีมฮับขนกไปเรวานันงนิงคำมิโลก็จีทุมีสิหากษาเนอิทุมีมีเรนอดัมโปรนอยปังลีฮอร์สังเดเลยนวีลุมชันขมีอลงลีทุมลีจิงรีก็ให้มีเรนดีออกถึงสักมิโลได้ทุมลีงตั้งขมีโปรจิชิวโนมิงลีสิอาซาเดกโปเนเอเมนอินชิลาไกร